Zalet dobar, inicijacija od debelog nešto šira od dozvoljenog i ovde pravi korekciju na drugom klipingu. Na prvoj i na zadnjoj tranziciji, znači te dve tranzicije su nam sporne, tu je jako tanka linija za ovo što smo gledali da bude unchase lead run. Onda se pokušava se spasi i generalno ovo je detalj koji je presudio. I nekako sam se spasio. Kao ste vi to bodali? To nula ili je to dedukcija bilo? Znači slom je killer, nosač motora, nosači getribe, mulda je pukla je mulda, tu varili smo muldu. Pozdrav ljudi, dobrodošli na Donut 8, druga trka ovogodišnjeg šampionata u driftu u organizaciji Donut Trilogy. Nalazimo se u Splitu na Stinicama, 2. 3. maj, petak je danas, došli smo da pripremimo stazu kao i uvek petkom. Kao što vidite, sve je čisto obezbeđeno, New Jersey su već postavili za granice staze. Mi sad smo došli da postavimo čunjeve, da sve ocrtamo, idemo na posao, ajmo. Gorivo 2,2, ne. 2,22. Tako, gasi lepo i to je to. Ja ću da guram greota. Gurat ću do Novog Sada ako treba. Sad obeležavamo širinu, to jest i konfiguraciju i širinu staze. Malo taj uvuci sebi, još, jer širina staze mora svuda da bude identična. To je 10 metara na ovom prostoru, ne možemo više od toga. Inače gledamo da bude, ajde da kažemo, 12 metara, ali 10 metara nam je sasvim dovoljno. Otprilike, to nam je to što se tiče slaganja. Nismo u kamionu, u kombiju smo sad. Mi samo sa ovim radnim mašinama postavljamo stazu. Ovo nam je zaletište koje će biti malo duže. Ovdje smo ostavili dovoljno prostora, znači se uradi flik. Znači idemo ovdje levo, tranzicija dosta brza. Idemo na desno, zona. Ovdje povećanje ugla. Ovdje je ispravljanje smanjenje ugla, gas, zona kočenja, tranzicija, znači idemo na levo, ovdje brza tranzicija, znači desno i ovdje sve do kraja, znači full fluidno, jedan volan i ovdje nam je finish linija. Pa, to ti je što ti, vidjet ćemo će sve polusovine izdržati zbog svih ovih secovanja što ima. Penjemo se da vidimo dalje platformu na dobrom mjestu i da vidimo generalno kako izgleda to od gore. Najbitnija nam je pozicija, da vidimo da li sva trojica možemo da stanemo, da ne smetamo jedan drugome. Tako da mislim da je ovo odlična pozicija, da je sve vidljivo. To vetar duva kao nenormalan, na to smo već navikli. Kad ocrtamo sve i to, popet ću se gore još jednom da vam to snimim da vidite kako izgleda, onda ćemo isprobati stazu. Znači ovaj isto da otvorimo, da ti prati čunje. Još? Malo još. Dobar. Malo uvuci onaj deo i to je to. Dobro. Ajde otamo pa onaj, Dobar. Aga je bombu u ruku. Ništa ljudi, definišemo sada radijus krivine, ono što nam je jako bitno, da bi fluid ne bilo u potpunosti linija, definišemo dužinu same zone i definišemo širinu zone. Tako da prostor je toliki koliki je, mora biti dovoljno prostora za chasera, a i ne smemo zonu napravimo previše malu, jer bi onda bilo i malo bodova. Tako da tražimo neki kompromis između svega, da svi budu srećni i zadovoljni. A i da nama bude lakše, da mi možemo, pošto 10 poena nosi zona, da možemo da ocenimo što je veća zona, to je nama lakše, jel? Da vidimo procentualno ko gde je prošao. Ovdje mi se baš lomi. U stvari nije dobro. Evo nas, završavamo treću zonu. Sunce nas malo ubija, bar ćemo se kupati, ja se nadam malo kasnije. Pri kraju smo sa obeležavanjem, momci farbe u savaljcima. Zone su jako dugačke, 30 metara je svaka zona. U stvari dve zone su 30 metara, centralna je 15, nešto više od 15, tako da dosta su dugačke zone. Mala je staza i očekujemo ispunjenje zone u potpunosti jer je takva konfiguracija i vodi vas kroz zone. Zato su zone toliko dugačke.
na ovakvoj stazi i slabiji automobili mogu da voze liniju bez ikakvih problema. Zone su širine 2 metra tačno, svaka zona nosi 10 bodova, što bi značilo da je spoljna linija 10, središnja linija 5 i unutrašnja linija 1 bod. Ili ako uhvatite unutrašnju liniju manje od 50%, to vam je 0. Tako da, zato što kažem, zone su predugačke, oko 30 metara, tako da to vam je 0 onda. Ništa, farbamo dalje, Boki me malo odmenio, ja malo odmaram, pošto skačem dok farbam ko žaba. Ne volim da se savijam u leđima ko gospodin, nego sve na noge. I ništa, ostanite u videu, ajmo dalje. Linija cilja, odradimo još 2-3 klipinga. Idemo na more. Ne znamo kakva je temperatura vode, ali nije ni bitno. Odličan posao danas, hvala smo ga zaslužili, a i na ovu temperaturu, kakva god je temperatura vode, neće nam smetati, verujem. Tako da, ajde da završavamo, onda ćemo se lepo odjaviti sa staze i možda snimimo neki kadar sa plaže. Tako da, to je to. Ajmo dalje. Evo imamo jednog ambicioznog što je okupao članke i evo tresu mu se obrad. To se samo uskoči, vrate, šta radiš ti? S obzirom da niko još nije u vodi, sad ćemo da vidimo da to demantujemo. Voda je kao u banji. U niskoj banji. Da, u Sibiru. Da. Malo odmora posle cijelog dana. Ostanite u klipu. Vidimo se sutra. Ajde, ćao. Dobro jutro ljudi, evo nas subota, došli smo ujutro nešto ranije da pogledamo da li je sve ok, da se urede ti završni detalji što se tiče same staze, da se pripremimo za tehnički pregled. Vozači nam stižu oko 8, sad je nekih, pola 8, odradit ćemo tehnički pregled vozila, pripremit ćemo se za briefing, provjeriti još jednom stazu da li je sve ok, tako da ne dužim dalje, ajde idemo na tehnički. Da pokažem tablu, šta je to šta se gleda. Krećemo od osnovnih stvari, sve što se tiče šasije, karoserije, za sve oštre ivice, da li su blatovrani, branici i sve ono što je na autu dobro vezano. Prelazimo onda na unutrašnjost, to je roll bar, da li je homologiran i da li je izrađen prema specifikaciji pravilnika. Onda prelazimo na sedište i pojasevi, da li je to sve sigurno, jer sigurnost vozača je ovdje najbitnija, zato se i radi tehnički. Kočioni sistemi, da nema nikakvog curenja, oko motora isto, da nema curenja nikakvog, električni sistemi, glavni prekidač da radi, u slučaju da dođe do neke nezgode, da redar na stazi, vatrogasci ili bilo ko je akreditovan da priđe vozilu može da isključi glavnu sklopku i da ukine struju na samom vozilu, kako je akumulator montiran, da li ima otvorenih negde kontakta što se tiče samog plusa. Onda idemo na gorivni sistem, koji je tam goriva, kakav je dalje homologiran i tako dalje. Stakla i sve ostalo da bude bez pukotina i ako je od pleksija da ima tu šinu, to jest od plastike da ima šinu, na primjer za šoferku i za gašenje požara, da li ima halon sistem, aparat za gašenje požara, šlep, tačke za vuču i estetika, da li su identifikacioni brojevi, ime, prezime i sve ostalo što organizacija traži na samom vozilu. Tako da, ajmo. Gdje si, Role? Ti si mače Milanče. Kakav si? Dobro je ti. Jeste ga zgotovili? Ajde prvo štop. Ja montirao, brate, nema. Pa je moguće da ovdje ništa curi? A? Šta? Je li moguće da ništa curi nekako? A ne, to je samo na BMW-ima, izvini. To je samo na BMW-ima. Ne, nego je još rano. Aha, dobro, nemoj. To je to, hvala lepo. Ništa ljudi, to je to od tehničkog, vidjeli ste otprilike kako to izgleda. Posle tehničkog sad imamo briefing, tako da ajmo, vodim vas na briefing. Pozdrav ljudi, dobrodošli na drugu rundu Donata 8, Stinici. Što se tiče prestarta i starta, slušajte njihova uputstva, imamo malo prostora, tako da molim vas obraćajte pažnju na njih dvojicu. Dušan je zadužen za prestart, kažem on će upravljati ovim delom i non stop obraćajte pažnju šta vam govori. Signalizirat će vam kad možete da grejete gume,
kad idete na start i tako dalje. Što se tiče zagrevanja guma, odmah to da rešimo, daćemo vam nešto više vremena za zagrevanje guma zato što je mali burnout box, ima malo prostora, oko nekih 50 sekundi da možete prednje da zagrejete i onda vas šalje na start. Znači kad vam pokaže da idete na start, idete na start, lider stoji sa desne strane, chaser stoji sa leve strane. Ono što je bitno i za razliku od mičeca što se vozi 2 kruga za treninge, kada završite prvi krug, idete ovom nekom putanjom, vraćate se nazad, ulazite na kapiju koja je sa druge strane u odnosu na start, prolazite kroz burnout box i postavljate se na start za drugi krug. Vozite drugi krug, u tom momentu sljedeći par ide na grejanje guma. Ono što bih vas zamolio zbog saobraćaja da ne bi došlo do lupanja ovde u burnout boxu, kad završite drugi krug idete u box. Znači ne idete kroz burnout box, nego idete desnom stranom. Još jednom ću ponoviti. Kada završite drugi krug, idete desnom stranom izlazi staze. Ne idete u burnout box, jer će u tom momentu neko da greje gume ovdje. I to je to. Ajde sad stazu da prođemo. Start, kao što je Bruno rekao, imat ćete semafor. Žuto kreće chaser, zeleno kreće lider. Nema puštanja jedan po jedan, puštamo po dvojicu. Ako niste sigurni, napravite malo rastojanje na startu i to je to. Staza nam se preklapa, tako da gledajte da to rastojanje bude što manje, a da vam bude sigurno da ne bi došli u situaciju, pošto je preklapanje veoma rano, da ne bi došli u situaciju da puno zaostajete i da se nađete ovde kao lider i chaser. Start, linearno ubrzavanje, konstantno ili pun gas. Vidjet ćete, imate ovde dovoljno prostora da radite feint. Chaser mora da bude iza lidera, jer nema prostora za obojicu. Do polovine negde zaletišta možete da idete paralelno, od tog momenta idite iza lidera da se podesite na inicijaciju, da se podesite na bok. Imate 2 linije na betonu za inicijaciju. Prva je sa nešto većim, naravno, bodovima, druga je poslednja, od te druge morate već biti u boku. Ako budete ravno posle druge linije, to vam je 0 za ceo krug. Posle inicijacije imate spoljni clipping 1 koji je ucrtan negde na sredini staze. Neko sa jačim autom uće skroz duboko, neko sa slabijim autom ići će nešto pliće. Svi clipping pointi su vam po 5 bodova i sve zone su vam po 10 bodova. Kada završite prvi spoljni, idete na brzu tranziciju na drugi spoljni. Ovaj ovdje deo je nešto ravniji, tako da čim završite keca, vucite auto na levo, idete na brzu tranziciju na dvojku. Ovo ovdje vam je sve fluidno, znači ovaj deo. Kada uhvatite dvojku, ide vam zona. Zona počinje odavde negde, znači bukvalno je duplo duža u odnosu na ovo što je nacrtano. Duplo duže je zato što želimo da vas ostavimo što šire u celom ovoj regiji, da biste imali dovoljno inercije i brzine da uhvatite drugu zonu. Zona je 30 metara dugačka, nosi 10 bodova, ocrtana je kao i svuda, znači sa centralnom linijom i sa spoljnom i unutrašnjom linijom, nosi 10, tražimo točak na spoljnoj liniji, vozite pun gas i ovde u nekom momentu krenete, imate trojku isto nacrtana gde je jedinica negde na sredini, krenete da smanjujete ugao. Znači čim završi zona, krenete da smanjujete ugao, nemojte ovde preklapati ugao pošto vam je to negde u motorici ostalo, nego smanjujte ugao da dobijete tu tranziciju. Ova je negde oko 15 metara i ovde radite, čim završite drugu zonu, idete opet na levo i radite tu tranziciju na četvorku i na zadnju zonu, treću, i finish line je pomeren malo ranije. Tako da obratite pažnju na ovaj deo ovde, da ne povećavate ugao, nego čim završite zonu krenete smanjujete ugao da biste dobili dovoljno energije da vas baci na drugu zonu. Što se tiče kočenja, ovdje imamo blagi, ajde da kažemo, jaje, tako da ovdje će biti zona, nije usporenja, nego samo puštanja gasa, da biste mogli sa tom brzinom kojom prilazite da u zoni usporite, ali ne na kočnicu i ne na naglo usporenje, na povećanje ugla, nego samo popustite gas, malo i održavate auto u toj nekoj brzini. Posle toga povećavate gas i ovo vam je sve fluidno do kraja. Ova zona je također ranije nacrtana i kasnije nacrtana, isto je 30 metara, nosi 10 bodova i finish line vam je pomeren. Čim završite zadnju zonu imat ćete finish line. Tako da što se tiče staze, manje više to je to. Da li imate pitanja generalno? Što se tiče redukcije bodova, svaki čunj vam je -2 boda. Znači ako uhvatiš, pošto vam je to točak van staze, znači ako uhvatiš 5 čunjeva za redom, to vam je -10 točkom, -10 bodova. A ako uđeš preko sa jednim, a sa drugim točkom si na čunju, to vam je 0.
razdaljina od svih klipinga je napravljena isto, tako da imate dovoljno prostora. Ono što je specifično za ova dva klipinga što se tiče bodova je taj da ako idete šire od onoga što je ucrtano, isto vam ide dedukcija bodova kao kad bi išli uže. Zato što su oni na zemlji nacrtani i što idete šire, bit će vam malo problem da ih vizuelno uočite, ali zato imate spotere. Ono što bi svakako savjetovao svim spoterima je da dođu da pitaju šta i kako i odakle, tribine su tamo, ima dovoljno, mala je staza, možete sa tribina da vidite celu stazu. Tako da spoteri najviše da obrate pažnju na ovaj deo gde prolazi auto, najbolje se snimi, ili što imate kamere na automobilima da snimite gde prolazite u ovoj zoni jer nemate zid. Tako da gledajte to najviše zbog skupljanja bodova, to je već 10 bodova komašiti. Jedinica i trojka nisu isti, pomereni su. Samo što se kažem, tu se negde sastaju, pa je moralo ovako bude nacrtano, ali nisu isti. Jer moraju da prate ugao kretanja vozila. Što se tiče satnice, u 10:30 krećemo, podelit ćemo u dve grupe. Prva grupa će ići 45 minuta, druga 45 i onda opet imamo taj drugi set od treninga 45-45. To je to. Naravno, davat ćemo mogućnost menjanja grupe u slučaju da imate neki problem s kolima, puštat ćemo parove drugačijim redosledom, ako opet imate neki, znači želimo da se sve desi na stazi, nema puno vozača, želimo da svi vozite, tako da manje više to je to. Vanredni briefing ako bude trebao da bude, Bruno će vas i Bojan će vas obavestiti o tome, o satnici, gde je, kad je. Ako vi imate naravno neke smernice ili bilo šta vezano za stazu, obratite se nekom iz tima gde ćemo mi naravno sve to uzeti da analiziramo i možda onda napravimo taj neki vanredni briefing da to sve sprovedemo i da obavestimo sve vozače. Pitanja neka? Imamo malo se prošetati po stazi sa ovo. Možete odraditi track walk, nije problem, ajde pustit ću Marka da ide sa vama, dok ja završim neke druge stvari i podelim ovo u grupe, ako mi je to okej, možemo krenuti. Ništa ljudi, to je to od briefinga, videli ste otprilike šta je sve bilo, kreću nam treninzi, tako da stižu vam kadrovi sa staze i da vidimo kakve će nam to biti vožnje. Ajde! Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flicks. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wish for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, you probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Checking that tug, out of the mud. Bro probably get picked up like a truck. Winning the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Before that we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young. Ništa, obilazimo malo vozače, komuniciramo, staza je dosta tehnički zahtevna, pa pričamo malo o tome, gledali smo treninge i pričamo o tome kako ko vozi, šta treba da napravi, šta da poboljša pred kvalifikacije da bismo imali fluidne krugove i naravno da ih sve spremimo za sutra za ono što je najbitnije, a to je top 32 i da uživamo svi u lepim borbama. Tako da eto, idemo dalje. Tako da uska je staza, čim ideš malo pliće, automatski te lider zatvori, ti nemaš gde. Tako da kao chaser treba praviti rastojanja gde su tranzicije. Da, jasno, okej. Da, to je to. I raditi uvek ranije tranziciju u odnosu na lidera i to ti daje tih prostora, metar i po da ti možeš da priđeš u pravom momentu. A ne da priđeš odmah nakon tranzicije i ako si išao i podesio se malo uže, ti si stao. 100% si stao. Znači nemaš gde više. Možeš, znaš kako, nabodeš punu prednju, držiš pun gas i moliš Boga da će se ovaj odlepiti, da popustiš, znaš da mu priđeš. O tome ovisi lider. Na grip, gume, sve, onda ti sve zavisi. Vodilo, ne znam, sa Vukelićom, baš u tom zadnjem zavoju, jebote naš, ja sam stao na gas i na kožnicu, ali jednostavno on me zatvara, nemam ti. Tako je, da. I moram na ručnu i ispucavat se doslovno iz blokade, pustim treću, samo da mogu izaći. Tako je. Ali dosta zajebano. Biće još jedan briefing, sve ćemo to reći, tako da vidite. Baš ćemo se popet gore na platformu pa ću vidjeti odgore kako to izgleda. Može. Jer ti uradiš tranziciju na njemu i uradiš je kasno. I onda dođeš na unutrašnju putanju, jer te on već zatvorio. Dođeš na unutrašnju i nemaš gde, ukopat ćeš se i staćeš. Razumeš? Znači, tranziciju radiš ranije. Čim završiš zonu, clipping, šta god, tako je postavljeno da čim udariš clipping, samo mu otvori ugao, da dupe namesti, ti uradi tranziciju
i ti onda imaš vremena jer si dobio na tih 1,5 metar, jer si ti već tu, a ti u tranziciji ako budeš kočio, zakopat ćeš se na ravno i na mali ugao, razumeš? Znači, samo mu otvori, pusti ga da prođe i onda urediš tranziciju i onda će ispasti kao da obojica radite u isto vreme. Možda samo nešto, na prvi kliping iza inicijacije treba staviti neku ostavku jer iznutra se ne vidi, znači ne vidi se niti pravac. Prvi kliping smo uvukli unutra. Vidio sam, ali ne vidim ga fizički di mi. Nemaš gde da ga gledaš, tačno ga pogađaš, idi prirodnom linijom, još smo ga uvukli unutra. Nije reper za oči i da ne bi ljudi gađali i mašili, uvukli smo ga unutra da ga svi pogodi. To je to. Ljudi, to nam je to od kvalifikacija za danas. Za sutra nam je ostalo još 3 vozača, Broly, Skami i Šeha. Vozit će kvalifikacije ujutru da bi sastavili top 32. Nastavit ćemo sa treninzima posle kvalifikacija. Čisto imamo dosta vremena, sad je tek 4:30, tako da neka vozi još nekih sat i po vremena recimo. I ništa, vidimo se sutra. Ostanite u videu da vidite šta će to biti sutra i kakav je top 32 i naravno ko će ove vikend na Donut 8 da uzme prvo mesto. Dobro jutro ljudi, konačno nedelja, sve ono što smo čekali za ovaj vikend na Stinicama. Vidjeli ste juče kvalifikacije, Toma Ostojić uzeo prvo mesto, danas imamo kvalifikacije 2, 3 ili 4 vozača, više ne znam sad, ali provjerit ću, imamo Brolija, imamo Skamija i imamo od juče, ne znam ko još nije vozio, 1 ili 2 vozača, ali kažem, to ćemo provjeriti. Došli smo, evo, 8 sati, treninzi nam kreću negde oko 10:30, pre toga ćemo odraditi ove kvalifikacione vožnje. Uživajte i vidimo se posle. Ajde. A usta ga. Start linearno ubrzavanje, znaš, bez kočenja imaš dovoljno prostora da napraviš feint, ideš na clipping broj 1, to ti je ovo, kažem ti, on ti je negde na sredini staze i kako je ocrtan, znači polovina clippinga u stvari maksimalan broj bodova, nemoj ići full široko jer nećeš stići da urediš tranziciju, ići ćeš plitko na dvojku. Znači, usporit ću se, ukutirat ću se, pola ću zonu. Ovdje ćeš se usporiti full. Znači ideš negde uslovno rečeno sredinom, ideš na brzu tranziciju, na čunjeve. Znači ovo ti je sve, znači ovdje smanjuješ ugao, kad smanjiš ugao ideš na blagu tranziciju, ideš na outside zonu. Razumeš? Znači ova tranzicija ovdje ti je sa malim uglom i onda nešto bržu tranziciju i onda dolaziš na outside zonu. Ovo ti je zona broj 2, kad nju završiš ideš na levu stranu, znači nju završiš ideš više levo, ali ideš na brzu tranziciju da se ne prebaciš na klipingu, nego da se prebaciš ranije široko. Znači ranije široko se prebacuješ da uhvatiš četvorku, povećavaš ugao. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Checking that truck, out of the mud. Broke only get picked up like a truck. Winning the clutch. Evo ljudi, završili smo prvu sesiju treninga za grupu A i za grupu B. Sad nam slijedi mala pauza od pola sata, odradit ćemo kratak briefing sa vozačima, da ih uputimo u satnicu, u neke detalje, tiče samih vožnji i onda se pripremamo polako za top 32. Ajde da samo kratko ću, bukvalno odradit ćemo briefing ovaj vanredni od 5 minuta, 10 minuta. Kratko, čisto da vam skrenem pažnju na vožnje i na satnicu, što nam je bitno da budete u pravo mesto na pravo vreme. Produžili smo treninge po 15 minuta te druge, znači krećete kad je predviđeno u 12:30 i imate po sat vremena, na grupa A sat vremena i grupa B sat vremena. Bajran je prija vožnju. Bajrano, to ću rešiti prvo za satnicu rešiti.
Znači, još jednom da ponovim, u 15:20, pored automobila, automobil spreman. Natočeno gorivo, gume sređene, sve namontirano i to je to. U slučaju da ste imali u kasnim, minutima neki problem na stazi, udes i tako dalje, radili nešto na trapu, na diferencijalu, na nečemu što vam je pomerilo geometriju i tako dalje, uvijek ćemo izaći u susret, tako da i danas ćemo izaći u susret da vas puštamo da vozite ili na kraju da vam damo vremena da sredite auto i tako dalje. Tako da Bojan će vas prozivati kada izlazite u parovima, ako imate bilo kakav problem, njemu se javite, ali da bi to rešili na vreme, morate da budete pored automobila spremni. Tako da, eto, to je to. Što se tiče buy runove, što se tiče top 32, vozi se top 32, ne top 16, buy run neće biti, ko ne treba da vozi buy run, ko je prošao, ide za top 16, kažem, Bojan će biti zadužen da dolazi po vas i da vas izvlači iz boksa i da vas slaže u parove. To je to. Da li imate pitanja oko toga? Ja sam pitao zadnji put zašto nismo vozili na Mičicu buy runove. Možeš njega sam pozdraviti. Dajte njemu buy run. Ne treba. Okej, Svi se slažemo s tim. uzmite live rezultate, gledajte otprilike s kim vozite, kako i šta, ispratite drugi trening, otprilike naslutite s kim ćete voziti dalje i pratite te vozače. Nek spoteri prate te vozače i pripremajte se za te vozače u twinovima. Najbolje da vozite s njima twinove, s obzirom da imamo dve grupe, to nije moguće uvek, ali gledajte da uvek sa protivnikom vežbate twinove pre top 32. Tako da je, satnicu sam rekao, stazu još jednom da ponovim, ono što je specifično i gde najviše ima prostora za grešku, to je na prvoj tranziciji, na prvoj i na zadnjoj tranziciji. Znači, te dve tranzicije su nam sporne, tu je jako tanka linija za ovo što smo gledali, da bude unchase lead run i da dobijete ogromnu dedukciju bodova. Tako da tu je sporna situacija koju ćemo sigurno imati, jer ako se chaser prebaci nešto ranije, ovdje će se zakopati i stati kao lider. Čim uhvatite liniju, idete na tranziciju, da se ranije postavite na dvojku, da ne biste ovdje kočili. Ja se smije iz prve u druge, barem malo počnemo ga usporiti. Da, znači na ugao, ovdje ti, kažem ti, kad se ranije prebaciš, imat ćeš tačno vremena da se namestiš na dvojku. To je ono što... Tako je, to je, znači ti kad se ranije prebaciš, kad uhvatiš tu, ajde da kažemo, užu liniju, imat ćeš vremena, jer realno odmah posle inicijacije faktički treba da radiš tranziciju. Znači iniciraš na prvi, radiš tranziciju i tu ćeš imati to usporenje koje će ti normalno biti prirodno na tranziciji. Razumeš? Dok kod ovih jačih, širih, sa više gripa automobila dobijamo onu varijantu ispravljanja koja je problematična i onda će ovdje da bude redukcija. Mi svakako ćemo gledati da taj deo ne radimo dedukciju bodova za, da, ako nije nešto kritično, tako je. Tako da to je to. Zato kažem, postoji razlika između ozbiljnog usporenja i onog prirodnog usporenja koje te tera da smiriš auto. Što se tiče prvog klipinga, rekao sam i juče i danas ću ponoviti, prvi kliping kako je nacrtan, centralna linija tog klipinga, maksimalan broj bodova, pre twin vožnji ćemo ga produžiti i ta zadnja linija će biti manje više precrtana. Da počastimo Tomu s jednim aplauzom kao prvog maloljetnog vozača sa P1 na kvalifikaciji. Toma piše povijest. Svaka čast Tomo, svakako veliki uspeh. Pogotovo kod kuće. U knjigama nije zapisan da maloljetnik ima P1. Ništa ljudi, želim vam onda bez kvarova drugi trening top 32. Uživajte, pitajte šta god treba, tu smo, eto, Bruno, ja, svi ostali iz ekipe. Kažem, šta god vam je na pameti, pitajte, uživajte, odmorite, spremite se za top 32 i sreće. Hvala svima! Hvala svima! With knowledge, I'ma always be solid. I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I made for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buyer, dog. You don't compare, he a liar. Ništa ljudi, idemo par vozača da obiđemo, da uzmemo komentare o jučerašnjem danu, o današnjem danu, da vidimo da li su spremni za top 32. Idemo do Karla Kusića, isto lokalac, juče osvojio drugo mesto u kvalifikacijama, jako dobre vožnje. Nije ovo intervju, ovo mene isto zanima, došao sam svakako da te pitam da li si zadovoljan treninzima, kvalifikacijama, organizacijom i svim ostalim. Kvalifikacije je top, nikad bolje, staza je malo manja, mogla bi bolja dosta i auto sluša isto, prezadovoljan sam. Odlično, reci mi što se tiče organizacije, same tajminga, tempiranja. Organizacija top, stvarno nema riječi šta reći.
prezadovoljan. Znam da nam radiš i šlep na stazi, hvala ti za to. Dosta se brzi, izvlačite kola na vreme, tako da kažem još jednom hvala na tome. Reci mi šta očekuješ danas i da li si gledao s kim ideš, protiv koga šta i da li očekuješ podijum? Nismo još gledali s kim idem, ali evo, očekujemo neko postolje. Ništa, odlično, želim ti onda da uživaš i da ostvariš svoje želje i vidimo se onda posle. Može, hvala. Jako dobre vožnje, generalno od većine vozača, ozbiljna je konkurencija danas. Idem da vidim šta nam kaže mali Leo i šta nam kaže Adri, tako da ajmo malo i do njih. Milane! Desi. Da vidim da li si zadovoljan vožnjama, kolima, organizacijom, sa svim ostalim. A evo, malo smo imali problema jutros. Potrošili smo 3 sata da bi skinuli korpu, da bi skužili da je puknuta i da bi uzeli rezervu iz šlepera i nju montirali i onda skužili da ona još gora nego ova što je puknuta, pa onda skidali opet sve nazad i vraćali puknuto. Tako da upitno hoće li izdržati do kraja dana, evo nadam se da hoće. Koji su kvalifikacijama? Četvrti, ne znam šta mi se desilo na kvalama, se odvozio 2 najgora kruga dana. Prvi krug danas sam se odradio na treningu bi bio na 90 plus da je bio na kvalama, ne bi ga. Tako to neka bude, jel bude najbolji krug i najgori na kvalama. Trema pred publikom domaćom. Jebi ga, pritisak, novi auto, 100.000, moraš sad pokazati da si ti jeben i onda kućina. Da, ništa, generalno želim ti uspjeh, dobre vožnje, na treningu sve prođe kako treba, bez kvarove to i da ti rade štopovi u Twinovima. Aj, javi mi, ja mi rade, sad malo gledaj trening. Šta ti kažeš? Nisi vozio prvu, ovo ti je druga, to jest prva tebi, nama je druga. Reci mi koja je razlika u odnosu na ono što si vozio ranije, sad što se tiče organizacije, staze, tvoje vožnje? Pa moja vožnja jučer bila užasna, kao prvo, a organizacija kao uvijek na najbolje levelu, mislim u Hrvatskoj. A ova mi je staza, nije mi jučer pasala, sad sam malo namistio gume i to, pa mi je sad okej. Odlično, gledao sam treninge, generalno dosta bolje nego juče, bitno je da su se manje više svi kvalifikovali, da ćeš ući u top 32, da ćeš imati priliku da guraš dalje kroz breket. To je to, ti si završio sa treninzima, tvoja grupa je završila, reci mi jesi spreman, je spreman na auto i jesi popio nešto da se smiriš? Mislim od lekića. Jesam normalno jednu tabletu za smirenje. Ok, auto, ok. Malo kumplung na dane, nekad je dobar, nekad loš, ali to je sve. A dobro, mislim, to je drlja, tako da ići će to dobro. Ništa, želim ti dobre vožnje, budi spreman, bez tenzije, bez stresa, bez treme i pokaži se pred domaću publiku. Probat ću. Hvala ti. A čiji je ovo YouTube? Moj. Bog. Tomo, čestitke još jednom na kvalifikacijama i na prvom mjestu, osvojenih 80 bodova. Reci mi da li si zadovoljan, što verujem da jesi, i reci mi kako ti izgledaju danas treninzi i nešto mi reci o jučerašnjim vožnjama. Prvo, dobar dan svima. Ja sam više nego zadovoljan sa jučerašnjom vožnjom, što je i logično, prvi sam u kvalifikacijama. A što se tiče treninga, mi baš ne vozimo, pošto nam je puka most i to je veliki kvar, ali pomoć mog tima u 30 minuta je sve riješeno. I jako sam zadovoljan organizacijom Donata i sucima i svime, jer ništa se ne kasni, dapače ima se vremena da se još produži trening, šta prije nije bilo tako, jer prije bi se uvijek nešto odužilo i uvijek bi nešto bilo kako ne bi trebalo biti. Reci mi, što se tiče breketa i top 32, da li si gledao s kim bi mogao da voziš i da li si spreman za top 32 da dođeš do podijuma prvog? Gledao sam top 32, evo i maleni. Top 32 vozim, to jest ne vozim jer je Bajran, a top 16 ili ide protiv Čukija ili protiv maloga Lea i nadam se da ćemo u svom gradu odniti nešto novaca i koji pehar. Želim ti dalje da uživaš u vožnjama, u treningu, da ispuniš želju za danas i da te vidimo na podijumu. Može, hvala. Ništa, idemo dalje. Toma je srećan, što je logično kako kaže. Evo imamo situaciju odmah na drugom treningu u prvom krugu. Nažalost, Toma Ostojić je zakucao automobil u betonski blok.
Eto ljudi, sada znate zašto služe betonski blokovi, a odradili su svoj posao, zaustavili automobil da ne dođe do publike. Mi nastavljamo svakako sa treninzima grupe B, to je ujedno i kraj treninga kada oni završe, to je kraj treninga za danas i idemo u pripremu za top 32. Ništa ljudi, to bi bilo to od treninga za danas. Krećemo polako sa pripremama, staza se farba, čisti da bi bila spremna, da ne bi bilo ovih opiljaka, prašine i svega ostalog. Tako da eto, idemo na top 32, snimat ćemo sve borbe kao i u prethodnom videu i u ovom ću obrazložiti one za koje smatram da treba da se obrazlože. U slučaju da nešto sam preskočio, neki detalji tu u obrazloženjima i u nekim borbama, molim vas pišite naravno u komentaru šta biste tog želeli još da se obrazloži, pa ću pokušati kroz komentare da pustim obrazloženja. Tako da eto, spremamo se za top 32, idemo na top 32 i ništa, vidimo se posle. Prva borba u top 32 koju bi obrazložio su Ajduković i Nestić. Želim da prikažem inactive chase i da ga objasnim, tako da pogledajmo. U prvom krugu Ajduković lider, Nestić chaser. Ajduković do sada sve u redu, nešto plići ulaz, dok ovo je sporni moment gde se Nestić ispravlja i dobija 0 za svoj chase. Ajduković je skupio poene za svoj lead run. Idemo na drugi krug. U drugom krugu Nestić kao lider, Ajduković kao chaser. Nestić nešto širi ulaz u odnosu na Ajdukovića. Ovo je sve ok, lead run dobar, brzina, agresivnost dobra. Ajduković mnogo zaostaje, ali se nigde nije ispravio i dobija svakako 0 za svoj krug, bez obzira što se nije ispravio ili načinio neku grešku, zato što je ovo inactive chase, što bi značilo da nije pratio lidera na rastojanju na kom je to predviđeno i za svoj chase dobija 0. Ovo sam hteo da prikažem da biste vidjeli i razumeli šta je inactive chase i bez obzira što niste napravili neku grešku koja bi rezultirala 0, možete dobiti 0. S tim u vezi chase to chase 0, dok lead run od Nestića je bolji i zato Nestić ide dalje. Sljedeća vožnja nam je iz top 16, Petar Krznarić i Adrijan Petričević. Nakon eventa Krznarić se žalio na ovu odluku, smatrao je da je on trebao da ide dalje, jer je Adri u svom lead runu načinio unchaseable lead run, da je otišao previše široko nakon inicijacije i da nije trebao da ima bodove u svom leadu. Verujem da je ovo zbog nerazumevanja briefinga, zato želim sada detaljno da objasnim i da obrazložim zašto nije žalba uvažena i zašto je Adri zasluženo prošao dalje. Ovo je detalj na koji se Petar Krznarić žali, jer na briefingu svakako sam rekao da centralna linija clipping pointa je maksimalan broj bodova, gde ćemo pre top 32 da
tu centralnu liniju pretvorimo u spoljnu liniju klipinga i da ćemo da docrtamo još 2 kocke kao unutra, kao što smo i uradili, a da ćemo spoljnu liniju koja je previše, da kažem, široko precrtati, gde verovatno nije čuo da ćemo docrtati clipping, pa je mislio da u ovoj situaciji je u stvari centralna linija sada ovakvog clippinga maksimalan broj bodova i smatra da je Adri previše široko i da u slučaju da je bio zid, da bi Adri u tom slučaju završio u zidu. Adri ovde jeste išao šire, ova širina njegove linije je ista kao širina, na primjer, od zone do čunjeva, gde u ovom slučaju bi, da je čunj bio na toj precrtanoj liniji, Adri udario branikom čunj i ne bi rezultiralo ničim, ali svakako za ovaj clipping Adri je dobio minimalan broj bodova, to jest 1, jer je otišao preširoko, ali svakako nije van staze i nije unchaseable lead run. Ovo je izgled starog clippinga, znači ima 3 linije, užu, centralnu i najširu, dok ovo je izgled novog clippinga gde smo centralnu liniju pretvorili u stvari u idealnu putanju, to je široku liniju, i docrtali još jednu unutrašnju i sada clipping je na svom pravom mestu. U ovom slučaju Krznarić nije znao da smo mi to uradili, a iako smo rekli na briefingu, i mislio je da u ovom slučaju centralna linija je u stvari idealna putanja. Dok to nije istina, centralna linija je centralna linija, jer smo, kažem, clipping završili, nacrtali kako treba da bude, a spoljna linija je spoljna, dok ova precrtana može da označava i označava, da kažemo, čunjeve. Što se tiče prvog clippinga, rekao sam i juče i danas ću ponoviti, prvi clipping kako je nacrtan, centralna linija tog clippinga je maksimalan broj bodova, pre twin vožnji ćemo ga produžiti i ta zadnja linija će biti manje više precrtana. Možda nije čuo na briefingu ili ja nisam bio dovoljno jasan, izvinjavam se na tome ako su me vozači pogrešno razumeli, ali svakako eto zato postoji sve ovo, zato snimamo. Zato sam sad sve detaljno još jednom objasnio. Svakako u ovom ranu Adri je odneo pobedu, možete i pogledati ceo ran. Sljedeća borba koju bi da prokomentarišem je Toma Ostojić i Nikola Ilić. Što se tiče zaleta, sve je ok, Toma ima odličnu inicijaciju na širu liniju na clipping, jako lepa linija ovde na samom rubu, nešto malo preko, i ovde Nikola u svom chase-u pravi veliku grešku na tranziciji broj 2, ajde da to pogledamo opet. Zbog pozicije u prvoj zoni i ove korekcije sa uglom dolazi do lošeg pozicioniranja na tranziciju i ide nešto uže na ovu zonu i samim tim krati stazu, gubi ugao, gubi proximity, gubi liniju i sebi oduzima bodove, to jest veliki broj bodova za svoj chase. Hajde da pogledamo lead run sada od Debelog. Zalet dobar, inicijacija od Debelog nešto šira od dozvoljenog i ovde pravi korekciju na drugom clippingu. Toma se vraća na vrata i morao je da, to jest izgubio je proximity u tom prvom delu zbog te Nikoline korekcije, međutim ostatak staze kada se vratio je bio jako dobar što se tiče chase-a. Ajde da pogledamo detaljnije taj prvi deo staze. Ovde Nikola ide nešto šire i radi nešto kasnije u tranziciju i korekciju ovde sa ručnom, tako da Ostojić se velikom brzinom primakao njemu, morao je da koči, lider je zakočio, tu je Nikola izgubio veliki broj bonova i sad se chaser vraća zbog te neke greške lidera, mora da koriguje svoj ugao i da se vrati na lidera.
Ovo nije uzeto kao greška Chaseru jer se proximity izgubio zbog liderove greške, dok taj prvi deo staze, kažem, je Nikola kriv za to i onda jedna brutalna tranzicija od Tome Ostojića na kraju i u potpunosti ispraćeno jako lepo do kraja. Sa ovim chase runom Toma Ostojić svakako je napravio, ajde da kažemo, u tom centralnom delu sličnu grešku kao i Nikola, bodovi su bili blizu, ali što se tiče lead runa, Toma Ostojić je svakako imao bolji lead run i zasluženo prošao dalje. Sljedeći twin koji je obrazložio je Karlo Kusić i Marko Brdak. Karlo je imao generalno ok lead run, ali ovdje napravio veliku grešku pre prve zone i došlo je do tog power slide-a sa ogromnom korekcijom volana da ne bi došlo do ispadanja sa staze, tako da pogledajmo to još jedan put, tu grešku u njegovom lead runu. Ajde da pogledamo to još jednom, znači ovdje da ne bi došlo do izlaženja usporava auto i faktički ispravlja volan, ostaje, ajde da kažemo, u klizanju, ali ispravlja volan i time čini veliku grešku i korekciju i naravno usporenje u zoni gde to nije predviđeno i za svoj lead run dobija nešto manje bodova zbog te greške u prvoj zoni. Ajde sad da pogledamo kako je izgledao drugi run. Brdek lider, Kusić chaser, ajde to da pogledamo. Sve je ok na startu, Brdek ima nešto užu inicijaciju, ovo je sve u redu, posle toga vraća se, kažem, na tu idealnu putanju i u potpunosti zadovoljava sve kriterijume uz, kažem, neke blage korekcije, gde na izlasku iz druge zone Kusić, ajde da kažemo, dolazi do kontakta, naleće na Brdeka i dolazi do kontakta, ajde i to da pogledamo. Ajde da vidimo poziciju Kusića, ovdje nešto povećava ugao u odnosu na Brdeka i da bi sustigao Brdeka smanjuje skroz ugao, kasni sa tranzicijom i velikom brzinom sa malim uglom dolazi na Brdeka. Brdek radi korekciju na ručnu u početku zone i namestio se na zonu, izlazi na kraj zone potpunosti fluidno, dok Kusić naleće zbog te kasne tranzicije i malog ugla, naleće na njega, pravi kontakt, remeti Brdekovu liniju i ovo je Kusićeva greška što se tiče chase-a, a što se tiče Brdeka samo korekcija na početku zone, tako da svakako greška Kusićeva u lidu i greška Kusićeva u chase-u rezultiraju da Brdek ima bolje bodove, da ima više bodova i Brdek ide dalje. Sljedeća borba, kratko bih prokomentarisao Toma Ostojić i Adrian Petričević. Adrian u svom chase-u pravi veliku grešku u prvoj zoni i, ajde da kažemo, okreće se manje više. Onda se pokušava se spasi i generalno ovo je detalj koji je presudio. Naravno i Tomin dobar chase, neću ga prikazivati jer nema ništa sporno. Ovdje Toma ide dalje. Evo ljudi, imamo pauzu pre borbe za treće mesto, čisto da vidite kakva je atmosfera i koliko ljudi ima i kako to izgleda iz naše perspektive. Imamo ljude gore i po krovovima, ljude na tribinama i naravno kompletan boks pun kao i ograde, tako da stvarno jako puno ljudi, atmosfera odlična, muzika radi svoje, željno iščekujemo borbu za treće mesto i samo finale. To je to što se tiče specifičnih vožnji, sada bih vas ostavio da pogledate finale Toma Ostojić i Ivo Znaor, tako da uživajte. Tinicama najbolji na domlatu 8, a to su Toma Ostojić i Ivo Znaor. Krećemo u finale, prva vožnja, Ostojić napred, Znaor na veliki Ostojića. Znaor je tu tik do njega, ne to tada smo se prije, ali Ostojić sad zareki sami kroz te zone u velikom brzini. Ovo je brutalan rano do koji se evo Znaor je sad smanjio malo dole tamo. Mora pred kraj Ostojić na
nastaviti. Nažalost, ovo je komad veli ispod mene, pa ćemo vidjeti kako će Toma ostavić što iza sad. I izgleda da tamo puno već. Mjesta, ima vas jako puno. Krećemo u proglašenje najboljih na domatu 8 i na ovim sunčanim stinicama. Draga publiko, nadam se da ste spremni. Na trećem mjestu zasjeo je Adrian Petričević. Ništa lošiji Marko Brdek na četvrtom mjestu. Adrian Petričević treće mjesto i treći najbolji na Stinicama. Novi kralj Stinica, novi kralj Donata 8, a to je Ivo Znaor! Ivo Znaor, najbolji danas, Toma Ostojić na drugom mjestu. Evo, dragi gledatelji, kao što ste mogli vidjeti, ovo su nam 4 najbolja vozača na Stinicama na Donatu 8. Marko Brdek na četvrtom mjestu, Adrian Petričević na trećem, Toma Ostojić na drugom i Ivo Znaor kao novi kralj Stinica na prvom mjestu. A mi se svi vidimo na Donatu 9. Donat 9 će biti na West Gateu 30. i 31.5. u sunčanom Zagrebu. Ajde da uvatimo i Adrija. Milane Sudac. Da vidimo kakvi su mu komentari. YouTube gori ovo ono. Da vidimo kakvi su mu komentari posle izgubljenog twina od Tome, da li je očekivao. A ništa nervira me što nikako Split ne mogu pobijediti. Sad sam gledao kalendar, mislim da sam svaku trku na Balkanu pobijedio, mislim svaku lokaciju sam bio prvi bar jednom i jedino u svom gradu nisam. Već treće godine, dva puta drugi, jedan put treći sad. Da, moraš priznati da generalno Tomine vožnje ceo vikend su bile prebrutalne. Ma je, stvarno je Toma danas na žiletu. Izbacio je. Još s obzirom koliko su auto morali iskrpačit, ja sam tu posudio aparat pa su varili po njemu, jedva su ga spasili i sad ti na autom takinje uspija debelog izbaciti, ono totalno zasluženo, baš ima bolju vožnju, bolji chase u milimetar, kada uspije isprati visijeta debelog jebe sa auto, ali nema veze svejedno. A moja vožnja protiv tome jebi ga, kako sam vidio kako je vozija protiv debelog, računa sam jebote, moram sad da sve od sebe, stvarno danas Toma danas jeben i možda sam malo preagresivno ipak chase, nisam morao toliko agresivno chase, nije bio toliko brz koliko sam očekivao da će biti. I nekao sam se u tom momentu uopće nisam osjetio da će izvrtiti, samo sam kao išao najnormalnije i odjednom on krene s ovim začelom koji kurac i u kraju sam volana, uopće nisam osjetio da je to to. I nekako sam se spasio, kao ste vi to bodali, to 0 ili je to dedukcija bila? 0, to je bila, bukvalno taj chase je bio potpuno pred izvrtanje i ugao je bio veći od, uslovno rečeno, dozvoljenog u odnosu na liniju putanja. Znači to se boda je ko 0, takva korekcija. Da, ta korekcija je stvarno bila ozbiljna jer lupo, na primjer, da si u lidu bio sa tim, to je potpuno... U lidu definitivno, da. Tako da to ti se vodi onda isto. U lidu je to teški jedan chaseable, a u chase ne znam je se vodi isto ko u lidu ili drugačije. Pa da je izazvano greškom lidera, u ovom slučaju nije bilo, onda bi gledali kao dedukciju ili ne bi gledali uopšte kao grešku, s obzirom da nije izazvano liderovom greškom ili korekcijom ili bilo čim, čisto tvoja greška i to što si sam rekao nisi ni primetio kako krenuo da se izvrće. Ne kužim zašto, nije mi se to uopće dogodilo cijeli vikend, svaki put sam tu radio istu tranziciju, svaku borbu, svaki trening agresivno na vrata odmah i sve je prošlo red, ne kužim zašto sad baš nekako čudno se nešto dogodilo, kod da je bilo klizavije nego inače taj dio staze, možda je guma pala na taj dio staze ili nešto, nemam pojma šta je točno, ali nema veze šta je tu uvijek. Ništa, sreća prati hrabre, to se pokazalo za Tomu, svakako skinuo je 2 kralja Čačka, koliko ja znam, i tebe debelog, tako da ništa, ostaje vam
ali sigurno smo napredovali od prošlog eventa dosta. To je sigurno i ono što je bitno, dobili smo još jednog vozača koji da, može da se bori za prvo mjesto. Tako da... Rekao sam i Pieru i Tomi, ono je najdrljaviji auto na svijetu koji ima quick change na sebi, ja mislim. Nema drljavijeg auta. Realno, jesi zadovoljan sa Leom, s njegovim vožnjama? Leo 3 puta, one more time, rezervirao sam se jer mogao je to iz prve pobijediti, a svaki put prvo je sjeba, malo nije ga dobro popratio, pa je drugi put išao agresivnije na startu, pa je falija ušalta, nije uspio ušaltat, pa opet ga je ostavio. Nemo me jeba više, ajde, poprati ga jedan put kao 3. Jeste, baš tako je bilo. Uspija je to izgurat nekako, svaka čast protiv puno jačeg auta, to mu ja mislim prva pobjeda, prva službena pobjeda, bravo, svaka čast. Ali odmah nakon ga je Toma strefija da je prošao Tomu, išao bi na debelo. Nije mu bio lagan put, ali evo. Ništa, želim ti svakako, ajde, bez kvarova, sljedeću trku i sve to. Vidimo se u Zagrebu, jel? Da, vidimo se u Zagrebu, svakako. Dolazim, naravno. Svaka čast. Da. Vidimo se u Zagrebu, budi dobar, sve najbolje i eto, za 5 dana se gledamo. Bili smo 9. sad smo 3. sljedeći event. Ne bi ništa da komentariš. Ajde, čao. Šta mene u stvari najviše zanima? Pod kakvom ste vi, inače Pjer Ostojić, ko ne zna, da, Pjer Ostojić, Tomin tata, stvoritelj. Da, stvoritelj ovog divnog talenta. Interesuje me pod kakvom ste tenzijom bili kad je Toma na treningu slomio auto i šta ste sve morali da radite na autu da stignete na top 16. Meni je pao mrak na oči, ja kad sam vidio tamo auto, ja sam išao samo pješke do boksa. Tu sam sjeo, rekao gotovo je. Bio sam ljut na njega, nisam ga mogao, on došao dok mene zagrlio, nisam ga mogao zagrliti koliko sam ljut bio na njega. Rekao, pa Toma, kako? I onda krenula, imamo znači tako dobru ekipu mehaničara, toliko vrijedni, toliko dobri ljudi, oni su dali sve od sebe. Znači slom je killer, nosač motora, nosači getribe, mulda je pukla, ako hoćeš svi muldu. Pukla je mulda, tu varili smo muldu. Da, ovo je Pukao nam je roll cage je pukao od udarca. Dođi ti mi roll cage ako hoćeš. Znači gledaj, tu smo varili ovaj dio dole, ovaj pukao. Pukao je tu ovo od roll cage je puklo. Tule varovi. Znači nama je cijeli kotač išao naprijed. Mi smo sa španerom smo u trenutku ga nategli tamo i morali smo razrezati vilicu i nismo mogli drugi. Onda kad se vilica spojila, onda smo mi nju zavarili nazad. I napravili smo nekakvu optiku, kako smo napravili, nemam pojma. I onda smo ti vidjeli da je pukao i disk. Onda smo varili disk. Znači nema šta nije na auto, pogledaj auto gori nego da je iz Mad Maxa zašao. Svaka čast, stvarno, što uspjeli za tako kratko vrijeme da izađete na stazu, na kraju krajeva protiv debelog je odradio vrhunske vožnje, prošao dalje, stigao do finala, protiv Adrija je isto vozi, izbacio Adrija, stigao do finala i na kraju eto taj udarac u zid, ali da li ste zadovoljni generalno cijelim vikendom, drugim mestom, ništa, šta ćete za sljedeću trku, to je SG. Znači pre zadovoljni smo. Stvarno je event je, kad Luka radi event, svaki event savršen, ekipa je dobra, ljudi su dobri, atmosfera dobra, skrpat ćemo ga jednog, nemamo šta drugog, skrpamo i idemo za Čačak drugi event. Iza Čačaka smo normalno na Westgate-u, idemo na svaki donat i ja bih se htio vama, pogotovo tebi, zahvaliti na jako korektnom suđenju, ja sam toliko zadovoljan s vama i ja sam već i prije rekao da ne želim nikakve ustupke zato što Toma ima, prima 16-17, znači samo da je pošteno suđenje, da je kvalitetno suđenje i to sad konačno imamo i to je meni, ja sam toliko oduševljen, toliko mi je drago i nisam nikog tražio kad mu je pukla ova guma, daj mi nove gume, daj ovo neke, ne, kako su pravila za sve mora biti za Tomu i za nas i za sve i nema, tako mora funkcionirati i jedino tako funkcionira sve Tako je, slažem se u potpunosti, ništa, želim vam onda uspjeh u Čačku. Hvala, vidimo se u Čačku, tako. Vidimo se svakako i naravno na svim ostalim takmičenjima i da auto sredite, da bude pun gas, jer drugačije ne može da bude jer ga vozi Toma blokada. Hvala još jedanput. Ništa, pozdrav svima, vidimo se. Još jedna stvar, Pjer me je zamolio preko poruke da se zahvalim u videu i Adriju i Debelom jer su pomogli Tomi sa delovima, sa opremom, sa alatima da Toma popravi auto i ispostavilo se na kraju
da je to stigao do finala. Tako da Pierre se zahvaljuje Adriju i Debelom i ovo je čist pokazatelj koliko kolegijalnosti ima među drift vozačima i koliko su dobri odnosi i koliko je ovo pravi sport i fair play što se tiče samog drifta. Ajde, probat ćemo sa Tomom da razgovaramo pre toga. Ovo je felna iz finala. Na ovoj felni je sve ok, samo što fali rub. Tako da, ne znam, će biti na prodaju, javit ću. Jel ti na prodaju felna? Evo, došli je, poglavljam. Imam drogu zbira koja ti je lipša. Čestitam na drugom mjestu. Ništa, neću da ti postavljam pitanja nikakva. Izvoli mikrofon i udri s pričom. Prvo, volio bi se zahvaliti svome timu koji je nakon izljetanja, ko što se vidi, znači porazbija sam sve moguće i muldu sam iskrivija i zada, trap bija, Bože te sačuvaj. Što je moj tim odlučio da će to napraviti, to mi je prva zahvala i radi njih sam zapravo danas i vozio i danas smo osvojili drugo mjesto što je opet korak i skala, nešto što je bolje nego preteklih dana, to jest godina u sezoni. I ništa, hvala susima, hvala svima što su mi pomogli, hvala organizaciji što je bila dobra i što je sve bilo super. Ništa, hvala tebi na lepim vožnjama. Felna, neka ti završi negde na zidu, da za tvoj podijum prvi u Splitu i za to što si nam pokazao to što si pokazao i što si dva kralja Čačka bacio i pokazao im ko je Ćaća u Splitu. Naravno, i ovo je još moj grad i kuća mi je tu 500 metara i zato mi je najviše sam zahvalan jer je moj grad, drugo je mjesto i to je to. I čak ćemo i 2 felge staviti na zid, ne jednu. Ništa, čestitam još jednom, vidimo se na idućoj trci, sve najbolje i uživajte u podijumu. Hvala. Bukvalno samo 2 rečenice. Kako se osjećaš, blizu si Splita, miljenik si ovde, doktor si drifta, to si danas dokazao. Kakva su ti osjećanja i da li si očekivao pobjedu? Pa kad mi ti kažeš da sam doktor drifta, onda to ima neku težinu. Hvala ti prijatelju na tome. Zadovoljan sam svojom vožnjom, iako je staza bila mala, dosta tehnički zahtjevna, već smo to pričali na početku videa. Uspio sam to nekako sve, ajmo reći, izbalansirati, znači grip, tlak u gumama, agresivnost, znači na tranzicijama i to, i mislim da sam imao dobru liniju cijelo vrijeme. Iako mi auto trokiralo, ne znam jesi čuo to, baš jako je trokira, jednostavno ne radi nešto kako treba. Dobro je bilo, zadovoljan sam sve u svemu. Žao mi je malo k tome, udario u zid, ja sam vidio da je otišao preširoko, ja sam ga pustio da ide u zid, baš sam namjerno prikočio, vidjelo se kao sam napravio distancu tu na zadnjem tom zavoju i jednostavno, eto, pobjedio sam tako. Šta se mene tiče, ja bih volio da smo vozili još, ali pravila su takva da ne može mijenjati gume. Volio bi da smo mogli promijeniti gume i da idemo još jedan taj run kako treba i stvarno svaka čast Valon Tomi. Ja sam pobjedio i evo, ja jesam stariji, ali ja bih čak rekao da je on kralj Stinica. Evo, svaka mu čast na tome i stvarno sam ponosan na njega. Ajmo reći da sam ja njemu bio idol prije koju godinu, a evo sad je doslovno tu u vrhu i može parirati svima. Pobjedio je Adriana, pobjedio je neka ozbiljna imena, tako da svaka mu čast na tome. Ja sam bitan, ali manje bitan nego on. Sve ovo što si sad pričao, ja sam se generalno sav naježio. Znam koliko ovdje ima puno i ljubavi i svega i evo meni sada trnci idu po rukama. Sve se slažem šta si rekao, Toma je pokazao ozbiljnu vožnju, ozbiljan kvalitet. Negde kod tebe je presudilo to umeće koje si godinama skupljao da prikočiš na pravom momentu. Zato je Toma blokada nadimak što ne koči nikad, zato je završio u zidu verovatno. Ali ništa, uživali smo stvarno u vožnjama, to se vidjelo i na treninzima i brzina i sve, agresivnost, sve to što si rekao, stvarno uživaj u pobjedi, u svemu što si nam ovdje lepo prikazao, hvala ti još jednom
i ništa, želim ti dalje sve najbolje, uspjehe i da se dalje penješ na podijume. Hvala ti. I stvarno je bio prelep vikend. Je, vikend je super, Stinice su za nas nešto posebno, ja sam tu prije nekih 15, 16, 17 godina počeo ne na ovom platovu nego plato do malo divljat pod navodnike s autima i svaki nedjelju smo tu dolazili i od tu je zapravo izrasla cijela ova priča i ljubav prema autima i prema driftu i tu su moji prijatelji mene podržavali u tome svemu i evo nikad nisam ispričao svoju tu neku karijeru i početak, doslovno su me nagovarali ajde dobar si, vozi drift i tako je to zapravo krenilo i evo godinama sam u vrhu i stvarno zahvala sam dragom Bogu šta je tako i nadam se da će tako i nastaviti. Šta se tiče Splita, Split ima ogroman potencijal, ima stvarno dobrih vozača i vjerujem da kroz par godina mislim da bi ovu organizaciju mogli dovesti na još veći nivo i da bi mogli privući neke vozače iz stranih zemalja i da to nekako potpunimo, da ne bude Split poznat samo po Hajduku i po Torcidi, nego da bude poznat i po driftu i po nama vozačima. Da će Bog, ništa kažem, želim da uživaš u pobedi, svakako se vidimo sljedeću trku. Želim ti sve najbolje i hvala puno za ovako lep odjev. Hvala ti, prijatelj. Hvala ti. Eto ljudi, čuli ste Znaorove reči, iskren da budem, stvarno sam se naježio kad je počeo Tomu da hvali, upravo je to lepota ovog sporta što možete da vidite negde, ajde Tome u svom gradu video nekog doktora koji je nekad nešto vozio i odlučio da i on vozi i evo ga sada prvi u kvalifikacijama uzeo drugo mesto, stvarno jako lepe reči od Znaora. Ništa, došli smo do kraja vikenda, vikend je bio brutalan, svašta se izdešavalo, vožnje su bile super, nadam se da ste i vi uživali u kadrovima, u klipu celom, stigli smo do odjave. Komentarišite, lajkujte, šerujte, pišite sve to što hoćete da vidite u nekim narednim klipovima i ako smo mi negde omanuli što se tiče snimanja, potrudit ćemo se da budemo još bolji u nekim narednim videima i to je to. Želim vam sve najbolje, ostanite dobri i vidimo se na nekoj narednoj trci. Uživajte prijatno i doviđenja. Evo, ovo ćeš da ubaciš kao posljednju scenu.